sanani tanggang ke o PhD o ang tanggala kani wansuk mani haibano tak maybe kaitor muchung jakhana oro jaga uno thangnani bagai ani aim in life o omo tongmani ya amo haida ani kubun chang khlainani muchung jakman hing ya ani guide belai ke helpful but very strict belai strict bo mane bono bini timing go boring mane aje timing go sogi hanga ka bo tai nang bai koksa salia oba haizat ani asakino strict bo mane tam sanai work no asakini importance ru bo oba haida nga ke ambagai bini scholars obo jotono bo haike no ma nani bagai ama hai ma chai to go e oma haida bri rok no grow khlai nani nga ke from within je borok je muchung nai je buri be sapa nang khata tabo ang pana ang to muchung guino ani parents ano kuno stop khlai lia nge borni support tongo omoni bagai na ang to tabo omso jora phaikya nga ke tabo tei onyorok no ba ang ono sanan muchung family wo bo stop khlaya winyai kuno argument khlaya wiye borok je muchuk mani nung to saimani tongo hungang ke ba nung rohordi to bokhe nung kisa nai tongkhang ke ngi thango oma haida Khulumbai kya nongno haino hailam sokfiro ani kothok podcast ni katal episode so aw ang nongno kok ruma haino ang tini nong bagi episode 65 tu fai tongo tini sino episodes tin naroi motomungkha bongkha bukhukjuk sini Dr. Asmita Debbarma bokhoroksa PhD scholar tai botabuk as a assistant professor botabuk Dama-Dipa Buddhist University wo bo samung khai tongo aw tini sino episodes belekha powerful ngai tini sangbini educational journey ni tisang kok salainai engka ngo episode so dedicate khainai sini sikla sikli jara lekha pori tongnai rongni bagai engka ngasak tai kok sayawe let's start our podcast. Pula no lam songani sister Asmita no ani podcast so nong bahai tong kaham no tongo dara belai ke hambai nangano ni podcast so ring mani bagai te khatong thogo tini nang bai malai mani bagai ngang ke pula nang sang sidai bui saimano no khana Asmita sabo hane ke kisa din sinung sono cycle kati nang saithang ma haidara ang ke Asmita Debbarma tabu khang ke Dr. Asmita hanjak nai hingke ang agi fru oro jaga ono tongo mon photo tongo cheng haipana seng hang ke to oro jaga ni ya ongko ni ta sengke bisram gonjoni ongko mane basically hingke seng bisram gonjoni hapen tabo khor jaga settle engka ma haita gete ani schooling rok hang ke ang mon photo no schooling khaikya till 12 jara te boni pore hingkang ke ang ani graduation ni bagai Nagaland University Patkai Christian College aro jaga wang thanga te aro jaga wa thangai ani graduation khlaikya political science te boni pore ang ani masters khlaina ni bagai Chennai thangka abakha Madras University with public administration ang naharkata ara jaga wa hangke ta aboni pore hingka ke ang haina hai Chennai no haipana amo hingka ke te kaisa district ko abakha Anamala University wani complete khaikya ta ang ani PhD complete khaikya ta hingke te ani family niti hingka ke ani dara khoroksa tongo tai ma babu tongo basai tongo tai klibu sa khoroksa tongo ta chi noko chikonti belek hataka belek ang te na singna musong liya ang pulan sona musong pula to nang congratulations very big congratulations hambai dara ham nang ni je PhD scholar nang je complete kemani tabu nang doctor thebe ma kam pasango gambai congratulations do ang pulan nang sona musong ata tabu higher education sin borong song sa thamanu gya ta se bringai gano samo inspire khaikya pora na thanita inspire kabangma tongo but first of all I would like to say ani je inspire ke ang ani baba no ranai tanga hingkang ke ani baba bo ongkoya mane tam sanai bo phataromang tongo do agi furu rogota jeng school tongfuru rogo ang poriwi tongfuru rogo hangke bo ongko mang tongo phataroma mang tanga hingke bo central force hingke bo je bini samung khlai mani rong no nugoi ang belakhe bono inspire ongko amana ani baba no pula inspire ani bagai amahita hingke te ani education inspire hingkang ke ani teacher rok tongo ani teacher kabangma tongo borok ani inspire khayo belai khe higher education thangnani bagai te pro ano motivate wo khayo belai motivate khlayo amahita hingke ora ang kisa ani stars oni bum kisa nana ni muchungo like tabuk tongo chini school ni life hingkang ke ani school khaipu rok hingkang ke
Sir Pradip. I would like to thank him so much. Sini Sir Pradip tai Sir Promote borok jaga no tongbayo borok jotton mon for teacher babangta borok jotton belai inspire khayo ano anti heita hingke boni pore ang graduation khaiprubo tongo te khoroksa teacher tongo professor ta boke hingke bobo ano belai inspire khayo hingke borok no nugoi borok ni je kok samani borok je phreungmani obo hairok no nugui ang belai inspire ungo hingke tai borok je phreungmani amo hairok no tuino ang tabo omsuk jorabo sopaiya Mungkin sih sekarang kan senang musuh nggak tang ni emotional side ta, nang bahi ma tong tang nang PhD kai ma bore, ni nong di borok no tong thong ma nugui, sin society masang ma ni bagai, plus aku kasih proud moment, sin ni dop hani bagai lo, nang bahi ma tong. belai tong thogo dara tangai hingangke jeng sana thangangke we are not like tam sanai rich family omti hini khobsa kya amti ja we are just from middle family or like middle class family khani mano hinge ani baba bo belai samani tongo agini simino porinani hingangke bo jesapana khlainai ani bagai ingya kaba andharani bagai amti haita hinge amoni tunya osuk jora wo phaiya amte tam sanai je jaga wo thangai bo boano buri borok hnyai buri basa hnyai stop khaya ta nang porinan musungka thangdi oma haita porinan musungka thangdi full support belai support even ani dara an masung belai supportive oma haita mana ang je khlaimani apu belai supportive ta borok Lesin society la supportive aja ma tong. Supportive tam sanai tabo one side supportive hni mano another side supportive ya bo hni mano ang tabo je khlai tongmani ang je tabo samung khlai tongmani nge kang je tabo phrengi tongmani aja ka rok bo ang colleague rok malayo hingkang ke brok bai hingkang ke kisa brok ya ang side to hingkang ke asuk supportive engya hairobo nuksa go tabo phano tongkho ama haita supportive engya hairo family rok bo tongko abo haita Ngasi sarang tes leli yang direct sang sinai nang je pori mani je nang PhD khai mani je topic ko khai mani abni di sana ke sai khana dis sir ang PhD khai mani topic hingkang ke empowering rural local governance through ICT a study in West Tripura ang basically ani jeng je tabo West Tripura wotong tongo hingkang ke ba ora jaga ono hub hai khani manota like ICT hub om hairobo khani mani chini agartala no sanani thangkang ke so ang aba haike ani ICT no nahar kata je panchayat bom haike develop ngai tong ICT ni tei obo hairong na ang nahar kata kata sisa nang je topic ko pori mani abno sangte sukrobi sana da mana aboni application rok bahai plus nini overall findings rok bahai abo ke sai khana tabo ani study no sanani thangka hangke sing tabo panchayat rogo sini kabangma samung sini tabo ruler ani actually ke ruler mainly chini village committee wo bahai ki choli wi tong chini panchayat rok sini tabo tam sanai SDM rogo o ICT no sister basically three tier system nitana three tier system yes or autonomous district buda phai autonomous district ang mane na harli ya ta tangi hingkang ka autonomous district belai chikon ngai thangwa ani study ni bagai obo haita nga ara jaga o jodi sai autonomous thangka hangkang ge bo ang je data nang mani o data maya ngai thango mane jeng tabo sanani thangka ge chini thesis rogo sinani hingkang ge jeng maya ngai thango kabangma but ani o study wo phano se ang kabangma challenges face khaijak survey khaipurogo fieldwork thangpurogo ang kabangma challenges face khaijak obo haita hangka tabo panchayat to chini ICT amo choli wita tong kaham khlainai tai chini singje ruler tong nai ro sing kaham khaine o ICT jeng mani ja tong obo hairong na ani study obo haita Kasi sang kasi te habis na mo song kata sin Tripura haste hai jaga rogo je jaga sang takon asag infrastructure developing ya ko tak ni je topping ti buta kenang tak drawbacks ni ka shortcomings ro tai tam nuka tam tong tak pano dara jeng ang japru ani survey ni bagai ang thangka afro actually ke jeng kabangma no barriers no godo first hanggang ke language onek barrier sin borok ni bagai chini borok ni bagai ta hangke amoni pore sini internet connectivity jeng tabo oro jaga o sanani thanga internet connectivity onek kom no hni mano like jeng agartala thanga hangke to ya jeng mano 5G mano bachino oro hanggang ke 3G phana sa kaham ka choli nani ongya ngai tong hangke amorok belake drawbacks ni oma hai ngai tong ta hangke tabo jeng jesbana tabo kaisa samung phana khlanya ni engkha panchayat phana je kono ekta nini
form pano nang register khlainani angkha je no phanata abo hairok no bo nang jodi se khainani thanga ngangke internet nango chung onek internet nango ge o internet nang thani chung tabo internet roi maya mane chung even government rok phano se chini ora jaga o kaham khani angya ngui tongo obahaita ambai no ani je main focus ngangke obono tamni bagai angya obahaita tangi angya ngangke o je internet abo kubunya empower khlai da tong na khaya omahaita ani study omahaita findings of manjaka findings of ngangke ani obono language onek barrier tongo tai internet connectivity infrastructure belai law omahaita especially chung ongko thanga angke tebo mane ruler ra thanga chung tabu tong man jaga ro ta asuk ruler khobsa ge angi tongo hai hen pano ICT le mane tabo internet le belai no ongkong tongo obahaita mane asta slow ngui tongo omahaita Betul sisar selamu soal tahu ICT ni impact lah bahaya jadi jaga ICT jadi kaham ko tunggu. Engkau ti hai ponset drogo apa hai governance ni bagi busuk help khai busuk khai man. ICT rok tabuk chini jaga o chanani thanga hangange chini borok ni bagai not chini borok ni bagai simya jokto ni bagai no tabuk to sung saimano internet jokto jaga o no choliwo hayadi banadra angke a je internet cholimani jaga o se nang tabuk chini o jaga o hangange belake lo ngui dong hangange chini drawbacks tongo oba haida angke tabuk chung sanani thanga chung impact ngudo kahambo ungnai hamyabo ungnai mane internet bai kabang kahambo ngui tongo hamyabo ngui tongo oba haida angke internet kaham khaine amono nang use khlaiani rangnani nangnai a internet no nang tamo khlaiani rane nang kaham khaide use khlai tong na hamya khaide use khlai tong nang obo saimanani nangnai angke chung tabo je jaga phana thanga hanga angke chung joto mane it just in the tip of your fingers ma haida like just phano naikhang angke manai thango angke a internet belakeno kaham khaino mano oma haida angke nabo nango chini bagai ingke tabo chini panchayat chung jodi sai sanani thanga hange chini borok ni bagai phana angkha te kubun borok ni bagai phana angkha onyo state ni bagai phana angkha abo hangangke chung tabo ni registration khlainen ang tasing sama hai registration khlainani tai ning tabo ni birth certificate death certificate ni income certificate abo online nawi man khanga ke belai kaham tangai hangangke ang je furu survey khanyani thanga ang SDM ma thanga ang onyo panchayat ma thanga even agartala SDM office om haikero ang ma thangsa ko haida hangangke am tike thangpuru hangangke ang belai ke ma nasingsa mane borok bai malai nyani bagaita hangangke borok ni ongko naharisi approval naharisi ang te kumun no thangani like ang to okay ang kisi sasa omoni phatara ungsinai hangangke ang je furu ani study hangangke 3 panchayat 3 village ama haita mane kaisa panchayat ni ajagani 3 village ama haike ang study khlaimani ta ingke ara jaga o thanga hangke ang tabuk sanani naimani hangke je sung tabu office thangani sung bacha wima tongo ama haita sung bacha wima tongo au kaisa approval nanani bagai ama haita angka other things okay but nang tabuk ni just pana form ro kan nanani angka income certificate pan nahanani angka jingpura bacha wima tongo office ni phatra bacha wima mini line phaya sak nang bacha wima ma tongnai angka amorok belai ke hamper ngui thangoda angka jodi sening ICT ning funo no man kha nya kheni ni internet ba nyam nang mani man kha ngangge chini bakai te boka ham u ze time thangya waste ngya obo haita ICT ni tei omo hairok belai ke tabu improve khlanya ni nangai dong plus sisar government bo tak zuri tong ma tak government soton sanda ke tabu digital thangi tong digital yes paperless thangi tong paperless ama hai khlanya ni bagai no tabu ki to ngai tong truk ngai tong omo haita Belai khatok. Sisar kisah tebo bising hawi sing sing tahu. Don to por liya ठीक है नंग ADC ni governance nang asa chair liya to almost same no ADC ni governance bai nang jodi sai central ni jodi sai nang naha ka hangangke nini autonomous district council obo same no ngai thangnai ngaka sung jodi sai tabo autonomous naina ni thangka hangka bo sung o same implement no khlai mano je tabu center tam khlai tong abono sung implement khlai ma sisar mane sine ADC ni governance ko tebda lacking ta phono o sector ang te kaisa as the drawback mane tam sanai lacking nukmani hangangke direct financial rezagya senior autonomous ota direct funding rezagya cheng omo haita ingke amo kaisa asa drawback nukjago ta like center to direct no phaine but sini autonomous hangangke phaya omo haita ingke amo kaisa belai ang nukjaka omo haita
tahu sih soal ICT, apa teknologi katal niam kanon payo. Nggak tahu ICT jadi penetration jadi kahamu kanke sini public ni bagai tam benefits rong iman. benefits tasing sama hanya dara sing je benefits mani tong mani obo jeng fully benefits mani ya tabuk pano je jeng je kuno klanya ni tangka hangketa tabung ni form nana ni fana engka registration klanya ni fana engka abo hairok Mana sorkari ni je kamu. 이 브록 니 아르망 응의 동고 만에 증노 리르 사야 만에 fully 리르 사야 아마 하이다 안게 아버님 바가이 아무 benefits 틱 응의 탕나이다 저디 세시니 어러자가 오너 다이렉트 르사 강악지니 바가 어넥 benefits Mana bang bujiga public ni empowerment ngai. 이 public empowerment 응나이 아마 Nggak bu corruption ro budak corrupt kai mano. corruption to tong 나이다라 저도 자가 너 corruption to tong고 Tamle tahu saya mana zaman ama han hanya menang kasi hanya kisah sasiwan tahu dokumen sang kainan ring ya ang para bising ni borong gak tang hanya punya orang ring nai an baik kaidi am tiro ke aro bu corruption tahu kasi santang ke 아보 corruption 어머니 바그냐 다라 ang 사고도 다보제 ICT ang 다신 사마하이 가함보 온고 함야보 온고 손능 ICT no use klanya ni bagai neng rengani nangnai neng use klanya ni rengani nangnai ta ngake neng use klanya ni reng tongka neng tangai bunyara tangai 아랑 보기 사카이르 디인 사나봐 엄바의 다보 너고 파는 응카 아보 저도노노 사이만한이 난거다 몸하게 유스 클라이냐이 땅하게 유스 클라이냐이 아보 사이만한이 난거다 그러니까 아보 저디 세냥 사이만 가 한간게 개보 바면 능 거랍 떼크스 클라이작래야 어버 하이다 ngang tak sistem nang koi ni tang tak jati si nai tong ro sidang hanai tak PhD thang porima jora tak class ke 1 ni simpan pori PhD journey Hausan ke step by step buzok sagari jare nai tong nero idea manager. dara 어머 증 higher education 탕나니 벨라케나 난거 다봉니 어자라와 증 누구이버 똥거 다봉도 탕이버 똥바요. 하이바너 박사 탕겨버 똥거 오버 하이다. 이게 증 다복 비즈니 ang basically 비즈니 things 진라이 증 다복 12 파이카 tay abon pore graduation angka graduation ni pore tay nini masters degree khlaikya ke masters degree khaimani pore afro hungangke nang kaisa net hani tong kaisa net ta angke on net qualify khaimani pore bo nang PhD join khaimano class nang net qualify khlaya phano kaisa university ni hoite abo kaisa entrance exam ungota net kri phano angke 아마 하이케노 다보 능하라 자가워 join 카이만 다 entrance 조리 세티기 강한게 어마 하이다 이게 entrance 기만 보레는 아라 enroll 응이만 갖다 니니 PhD니 바가이 어마 하이다 Kata sisar mana PhD ni course ni bas years rong nang kasi paina ni 동거 지니 university based 카요 이게 다보 private hongangke nang 3 years ni bisingono paiman nai hengke 3 years tabu riporong na singte akote omo haikangke to nang 4 years nangai mano omo haita hengka tabu nini central logo obo hairo hongda kisa leidongo 5 years to 6 years so manang thangmano obo haita omo ke duration obo haita bele khato sisarang tagni ni porante hesong nai tang tabu sino nai tong ero nota tabu sala angthung bring thung boro muchung na higher education thanani ke higher education thang puruni ni je struggles ro plus tamtamo hardship tin par mangkha abro ke share khaidi plus encouragement ni bagi bonung sadi tamtam aboni benefit pa mangkha nang dara struggle to life o jotoni no phayo same thing ani bo struggle 파이삭 어머너 탕만이 바그이보 오바 하이럽다 탕만이 바그이보 플러스 탕만이 버리보 아니 struggle 떴던 거 이게 다싱 사마하이 승도 아스 온거야 like middle class family 아마 하이다 이게 제프로 감사나이 아니 tent ni pore hingang no an baba retire phai pe kya tent ya yes tent no tent no an baba retire ang khabo mo central tongmani ba like central logo tai phatar go ma tongmani ba mo phayani musong khana ang ka am bagai kuno question khaili ang an baba no kuno question khlaya haibano bo ano phaimani pore omosimino sawo nang se porinan musong mani nang poriwi mano obosimita nga okay fine nanya ang ongko kha Inke boni pore kya ang graduation klanya tangka oro 12 pai mani pore ang graduation klanya ni tangka graduation khaipru rogota asak sini struggle ongya no hani mano asak apru
ang teh haja bus raiko graduation khaibro roko to teh haja bus raiko saimanya ang sanani thanga hangke o PhD o ang thangla khani wansuk mani haibano tak maybe kaitor muchung jakhana oro jaga uno thangmani bagai ani aim in life o omo tongmani ya amo haida ani kubun chang khlainani muchung jakman hingke ang kisu sawano olo atabo ya like ang last rokopan saikhana ro ang tamni boi public administration no naharenge porikha obo haida tang hingke ang Sisa no kasing tabong sariman kok kare. amo hangke ang to political science na wonye porimani UG wa ani graduation ta ang political science na wonye porimani haibano amoni pore political science namani pore ang asa interest bo kurai ang political science porinani ta asa ko interest kurai tanga hingangke ang tasing samahai like ang onya sa thangnani musingmani amahaida hingke oboni pore ke ang thanga ani graduation khlainani bago okay just panang rasiteng graduation khaipai grana omahai hinenya ang thangpakya gete ke sa ara jaga leking tongo do dara chini hingangke tangi hingangke jung apuro go hingangke bororo boy asa ongkoya ta mane jungmo rnai bo grei do suggestion khainero bo grei suggest khainero bo grei tamo ka thangai mano bor jaga wo nang thangangke nini future ta heka ham no omahai ro ba sak sanai ro counseling ro grei education counseling ro amahai ro asa grei ta hingke abuni bagai apro amtekena graduation khaipai graka hingke boni pore hingangke ang political science porte porite ang kisa interest nangma hayeng thangka hingke last semester ro ani kaisa subject tongo public administration hingke o public administration no pori mani poresa ang wansu kata o orse ang muchungmani oje public administration ang a subject belai hamjakai thangka Belai interesting. belai interesting hai ama hai ngai thangkata hingke ama hai ke apura ang je last semester no ang decide khaika ang masters khlainai ang public administration no khlainai am bi haita hingke am ti hani bagai sa ang chenai bo sogoyo tangai hingke public administration only Mizoram University was sini tongo of course sota hingke sini yang notice ni bisingo hanga ka only arajaga go tongo oma haita Mizoram University wo hingke amti engainai ang arajaga wo to apply khlailia afro time bolai thangka hangke ba hingke boni pore khe ang khoroksa darabai kokrok salaya je kokrok salai mani pore hingke bo sawo chennai o thangai manano belai hanai arajaga to public administration tongo Madras University wo hingka agi fru hingka ani baba wo aro tongui phaisa chennai tong phaisa ta bo to yang thango hingka ba bini to posting alada jaga o mang ngui tongo hingka ba hingke bobo kaham keno saimano university ni bagaita hingka amoto British ni time ni omahaita onek kesam omahaita hingke arajaga o thanganya ang public administration no admission na harkatang approval entrance maraka o je masters khalaina ni bagai approval ang maraka amaita hingke arajaga o thanganya admission man ka ang an baba wanya thango baba na no tuni rikha hingke admission na we agoingai result lok man khang ngai kino ang admission haka hingke ang approval se wansugo o obose tabok sa ang porinan mujung mani ang ma poriso obahaita hingka ham teke ang kaham khlaino approval pasang kha university pass out angkha oboni pore khe ang ongkha tam sanai lasing samai an baba bodakino retire phakya hingke ang je time pori nani ofai pro se bini retire bo ngui thangsi financial kisa financially belai problem no honima no like crisis angsak obahai tangke ani masters pai mani pore hingangke ang nogo phakya ang 1 year nogo tongkha exactly 1 year kasukliya haipano ang 1 year no romkha obahaita hingke ang afuru bo ang haina asugui tongya ang asugui tongui semaya nogo amahai ang kunia kusuya ang hain tongnai ngekang novel phan tui pore wi tongnai amahaita hingke amdike ang list out khlaiketa tamro khlaimani chano hnenyai hingke 1 year ro ang ongkha kobangma jaga wa ang ongkok khlaikya mane apply khlaiketa renani bagai like job rok na mano obahai rok hnenyai hingke masters pai jak bai ba afro ke kisa B.Ed belai choli tongo dara ai aro ta 2019 omahaita u covid ni somoy 2019 odek ta June July omahai rok ni hingke afro no actually ang August rok ko sopai kena hingke afro amte ke choli tong belai B.Ed ni bagai belai ke nangai tongo ta school rok school rok phana runani thangka hingke
Angko Okay. nango, B.Ed nango. Ah. Hingga ani to master simise, ang to B.Ed keri hingga ba. Ang afro school ko, hay pa no se, ang kaisa school as a principal post man ka. Ang Okay. afro tinta jaga ora mani, tinta jaga no man ka. Okay. Hingke, hay pa na ang principal post no, school ni bagay ang abo na accept klay liya. Tangi hingga ang masters klay bro ang bunyo kabang ma no, ani seniors tok no, bro, no, PhD klay maro no kan. Ke interest nang ma hay ing tangga kisa. Ya afro borok bai Kokborok salai nei bahagirok ngai bahagirok tamo klai nei nei borok bai kok salai mani pore hingkang ke ang ongkoka ang bo klai ma sawana haibna asuk to decide khaisa kya ko to kana klai ma sawana to nogo to ma thangra nai ap masters pai ama haida ya afro ke amoni pore thaikya hingke afro ang baba na saka klai nei nei hingke bo sungka busrok nang no nei amte heita busrok like jingto kisa finance ko kisa ongko hungkang ke pa ambagay Hele an busro baba nang sid nai tanu ke sai de busro thang. ongko si mane tabo sanani thangga hanggang ke amo busrok thangka oble angbo ongko ya dodara mane exactly ka ang saiman le to bo ke nang government no nang jodi sai admission na harmani hingga ke government no asap thangya do ang ka haipano nini at least yearly de nang one dok ni one sui manai man Private. haida private oma hairo kata hingke abo haike tasing je sai dongmani abo hingke ang amoni pore hingke guest lecturer ro ang join khaikya amo hingke o music college ongko agartala ni Sasindra memorial music Okay, college or ni nukila join khaikya. asa ko ang tinta jaga man mani wo ang ara jaga join khaikya ta ara jaga join khainya ang afro hingke o teaching wangi sa interest kri do dara ang teaching ro interest kri si asa haibano afro ang amuno pula teaching khaimani ani live ta amuno teaching khaimani hingke afro hingke ang ara jaga obo thangmani reason tongo ara jaga public administration foundation subject borokni aro rosagota Okay. hingke afro jeng khorok ni mani hingke ang abrogana select khaikya ani to public administration masters hingkang ke ba hingke brogana select khaikya hingke select khlai nang afro kisa interest ngai thangka hingke omoni ongko gono ang PhD nibo apply khlai sak amo haita hingke PhD nibo apply khlai nei afro to COVID ngai nei noko phaima pai phiu ka 19 no belai jotoni bagai na crisis engka amo haita 19 no hingke amte ngai noko phaikya hingke noko phaimani amoni 2020 December ro hingkang no ani Selection PhD ni kata. bagai selection man ka ang amo haita hingke afro hingka ke remani balok jak onek no balok jak like 6 months amo hairo Oh, man doi result out doi result out only ya amo haita ge nasingka ge afro je fro teach khlaio o teach khlai pru nga ka angte bo interest ngai thangka teaching go interest ngai thangka amo haita ge teaching go interest ngai thangka hanga ge tabung nasingjak amo haita a bosoro 2020 wo hingkang ke amte ke December of hanga hanga ke no ang January wo hingkang ke 2021 ne January wo hingkang ke ang thangka abo haita hingkang ke 4th January 2021 no hingkang ke join khaja nge join khamani pora afro hingkang ke tokono jingto 2020 batch no romsako abo haita jing afro join khaja tangai hinga ka afro covid ni bagai jotono amte kisa education system ro kisa alada ngai thangka ama haita hingkang ke 2020 batch angka 20 batch abo haita anamalani 20 batch ama haita hingke abo haike choli tongo hingke PhD ni bagai thikno saimano honpana asabo saimania ang wasuk romoi maya ta tamono omo hai hingke hingke ang ani senior koroksa tongo borok bai rok Kokborok salai nai bo ano frengka omo hai tangka omo hai hingke ya ani guide belai ke helpful but very strict belai strict bo mane bono bini timing go boring mane aje timing go sogi hanga ka bo tai nang bai koksa salia obo haijat ani asakino strict bo mane tam sanai work no asakini importance ru bo obo haita hanga ke ambagai bini scholars obo jotono bo haike no ma ngani bagai ama hai ma chai to go omo haita ama hai hingke tabo nini main nang je struggle sengmani tabo se sopai nei dara tangai hinga hingke tabo 21 to omte kino pai thangka ang kunu phan se asa kunu khlaya khaino like pai thangka ama haita PhD enjoy khaigya campus enjoy khaigya oma haike no 1 year hairok lai thangka
amti haida hangge je pro nang puja thangburu ke joto I think joto no agree khlaya no omo je ta scholars ngui tongnai rok phano borok agree khlaya no first year rok kun phano saimaya je scholars rok ta kun saimaya ang thango do tangai hangge जों बाक्सा साइमानै थांगो बाक्सा रिसर्च नि तै कुनु साइनिया बतंगो हाइबनो okay fine let's just go oma haita ga amte kero bo thangnai ro botonggo oma haita ke ang bo a category wono kisa like ang asuk saiman su ya haipano ang khaina ni muchungo oma haita ga aboni berga senior so koi malai kha ang ke okay fine apuru ang saiman thang ga guide bu malai kha oma haita gang ke te kai sang gang ke ani guide gang ke bo bri scholars na ya oh haise engke ang no punya scholars bini bri scholar engka ka ang lab punya engka engke bo kaham no bo ni je samani ro bo kaham khai no bo engko bo aba haida engke bo ama haike sawo engke bo ano punya wono sawi ri rezak ang le bri scholars na ya haibano nang phaikya ba ano ang select bo ma khaya ang guide select ma khalaya abor choose kena HOD rok mane nini department ni HOD rok no bon mana ana select khairi ro oba haita ge select khairi re khanga ge bo ang bo bai malanya ni thangka ge malanya ni thangpro ge bo ana directly sairi ro first day wono ge ora jaga na ani challenges ngi thangka ni ora ni simi challenges ngi thangka ani oba haita ang ta mukhe khaisinai angko like bo to sai dong go bri scholar senaya ge bo o bri scholar nas na ya nga ang ba ke o guide ni andro khlaisi nai amo kisa ongong thangka ang kisa demotivate thai ngi thangka da ge demotivate thai ang thang phano bo to saka ang nini mark sheet rok nai kha ang nini ongorok nai kha proposal rok nai kha ge I hope nang kaham nong gana I hope nang better climate na oma hini saka ngange bo okay jeng we can work together oma hini ngai bo ano naharka oba haida inke boni por inke struggle to busy life to tongo mentally was stress ngo belai no ngo aba haida inke jeng kabang ma nugo busy klai tong puro go bo suicide khaina ro kabang ma case nugo eventually Tripura bo tongo inke onyo jaga ro ko nugo idongo haibano amte herokle unjalia kaitoni sarai aba haida but stress belai angkha mana stress abo pora simia na society hoi ki pora simia dara society theke society ni bo ungo plus time bani negen so hangke family te kaisa oba haitang ke ani hangke timing onek saya hai hani mano 2022 ani timing onek saya hani mano tangai hangke o yaro ani ama sorry hamya angkha mane asta tam sanai jeng bono madamarok no marakliya oba hairog sini bukhawo erais angkha oma haita nga am bagay no ani 3 years no pai khamong haipana ang 3 and 8 months 3 years 8 months nang khata ani complete nani submit khlanya ni bagay tangai nga kang o 8 months ngangke ana amani jebini health so tanang ri bai kha oma haita afuru 2022 oma haita ge 2022 ni simi bini hamya angmani a somoy tang kuno samoro khlaiman le ang field work bo thangai man le ya ama haita hangangke bini je health issue ungmani amoni tei belai khe taisa o finance problem unglai jau kha oba haita anga ke bono ara jaga no chennai no apollo wo boni surgery rok ma khlai le ke sang aya ro aba haita ke family onek crisis tongmani afro oma haita ga amoni wo sing tawot ang khaiman gala kharok ni wansuk mani dodara ang paisa paiman gala ka haninya ang nogo sahor ka ang khlaisman gala ka tang hinga amobo stress tongo ke tabo guide ni stress bo phayu abo haita sometimes kuno ungko ya phurogo asomsa oboro phaigradi o paper ra phaigradi oma hairo ungi thangoda ngangke ama hai engai ang wansuka ang tai khlaiman gala ka ang yakar ma sasio give up khaina wan suka ta ang wan suka belai wan suka khaima jasio give up khaiman jasio nyang an dara we bok sahor ka ge borok to kuno ang tasing sama hai supportive borok onek supportive nang khasa khlaiman le hanga ge stress ungong kang ge tam khlai nai ba nini mental issue no nang ungko khlai to kuno gre bile am hai ni sahor ta borok ge am te engai nai ani koyekjona friends ro borok belai helpful angkha asomo ro ang bai tong kha borok hanga ge borok help khaimani bising tei borok ni motivation ni bising tei hingke ora jaga o ani sar ni kobrok
muituman ta ang belai muituman horota ga ro tong te ge amoni bagai afro rokobo ang omtikeno a challenges overcome khlaikya oma haida hanga ge je afro jodi sai amo hairok ongya hanga ge bo live asuk srengna ni rok mangala khamung ama haida ge aborok ungmani bo tango live oma haida a jagani bising te yogi phaiman hanga ge nang live jesbana khlaimana na ang oma hai feel ma khakya hanga ge amoni bagai no tabuke paye aku boine but 23 ni simeke ang onek ongkong thangkang ke a 22 no ani paper bo kaisa publish angkha ke paper publish mane boro publish khake bo ani tabuk total hangkang ke 15 publish khakya boja khaisa ka bo journal lo journal to kabang ma do khakya dara haipano bumuro mujo man leya ama haita to bo khe jodi sai check khaina ni hangkang ke research gate oma hairo ko nai mano oma haita research gate roko check khlai mana ani publication oma haita inke scopus rokni dongo scopus ngake aro jaga roko ani khlaijak dongo scopus tinta khlaijak dongo ani ama haita hangangke boni pore hangangke 23 wo hangake ase paper publish ni bising tei angko tamsanai ringhor jaka ongko khlainani bagai presentation as a speaker bokni man kha obahaita amoke guwahati wo guwahati wo ang ring sa khata a paper ni bising tei adi na sister tama kotal topic daklai na kotal topic bota ang abo ongko ni tei simani kisa u CPR ni tei simani actually ang tabukta kisi sa out of topic ngai mano dara haipena ang amono kisa sasiwana puila hangangke ang ani guide ano samani CPR ro khaidi hnai CPR amoke common property resource management abo hai nke a common property resource management angun sa saimeya mane ani kuno knowledge kare asa khawo obo haita hangangke kuno knowledge kare ingka angoro khainai do ang amoni bagai po pilot study ro khaikya mane chini tripura o phainai ang mai khata boma hairok abo CPR means tamo obo hairok ang ongko kha nai kha ge nai phano ang kuno asal data man liya ge anti engai se tabo oze ang ICT khlaimani obono final khainani puro ang 1 month nangkha ang o decision naharnani plus omono frame khlainani 1 month nangkha oze title frame khlainani ta ge ICT to onek katal study khani mano omahai hanga ka 1 month ni bisingo sa ani omo final ango because puila wato ani CPRC khlainani tongmani omahai ta ga a kisi sa apuro ongko khlaimani research khlaimani abo ang tangi base khaisina ba hnai ang paper sikata article sikata ga article simani pore abono publish khaya hangke a publish ne hoite borok ano ani guide ni through ani guide no sakang phone khai hoka because a guide ni ani email or rozak number or rozak hangke ba borok ani guide no contact khaya sakang ge contact khaimani para ani guide sawo nang ring horjago hangke nang thangdi present khaiti oma haita ngaga afra ang present khaya ara jagao guwahati wo abokhe labs nani hoite lal bahadur sastri o je tamnai IAS rokni je ongkong mani ta o tam sasnai coaching mani yes ongko masuri ni oma haita labs na ge orot ni hoite anoring horja kangke ang boro baite bo sine lai thangka ge ese afru brai rok tongo koyekjon na tongo as a scholar ama haike bo phaine rok tongo ke ara jaga ring khor jaga borok no nukmani porete bo motivate engkha mane borok to IAS rok bangma tongo hanga ke anandini mem songrok borok belai khana encourage khaigya nang o echono ang belai approval me bagai keto cherai tamo bo cherai no khani mano onek age to asuk bo ongya ama haita hangke ama haike borok ano motivate khaigya tebo khaimanai ama hai hangke in future sung nangkhang angke ongko khlainai ama haita angke up 23 wo hangke belai ka hamno din thangka ama hai hinman ta year ka ham khata o je sajak ma haita o hamya ni pore ka ham phayo mani haino ongkhata chini family wo ba ang sudu ani personal hni chimi salia ani mane chini family wo ama hai ongkhata gangke personally to kahamno ongkha oba haipa ge thangaya koine jotono ongko khlaikya like attend khaya koi ang theno ko kifil ka ang ono ko kifil mane afruno ani survey chengkha oba haita ang afruno survey khlai nge afrung ga ang ani mano butunani phaimani amaita ge tunani phaitina ang ekamai no jotono samung pai thangsilai hnai ngai thangkha oba haita ge 24 ani target 24 je khepano
submit खालायनानै आंनि अंग thesis submit thing. खालायसिनाय अमायदा आं फाबो फाइलिया 23 आं फाबो फाइलिया नगो 1 अमायदा year failure. आं एमने फास फाइयानो हनै मानो हायपनो ओ आमानो तुंनानि फाइनानि tlangनानि अमाहायरकनि बागै Okay. मा फायो थांगो अमाहाय ओंखाता हंके आं बागै आफुरो मा अंगखा hingke phaya ko ine jotono survey paya koi ang thanga hingke survey paya afro bote kaisa challenges ngai phio ka ani thangmani pore because je ani guide nangmani obo bo satisfied ing yata Uninje guide. ani guide mane bo asakana perfection nango asakana perfection nango sabasak perfect ngai manai ani khe wansuman rok khaiti rota amahai sabasak perfection ngai manai haibano tabo wansu ka hangange tabo abono rongno recall back khai ka hangange chini ka hamni bagono sawo amahai rok ma wansu go obahaita ke tabo hangange boje samani amorongno tuini no ang choliwi tongo omahaita je bo samani amahai ke no hingke गोबांमा afro challenges ngmani hingangke oje tabok ani survey khai thanga o survey ni tei bo je accurate data amo manjakli yabo hingke accurate data ni bagai bo ang tewaisa ma phaibika omahaita hingangke ma phaiganga afro hingangke chini Sri Sendu sir bo ano help khaikya ang sabo saimanya asuk boro jaga o thangnai bo jaga o panchayat ni tei rogo ongko mannai ama hairok ang asuk saimanya ama haitangka ang abo bo asomsa luckily ani baba no sini uta bo chini yang bisang gons digini ama haita hingke bo bai kok salaya ang kisa nasingai tongmani ama haita je ara jaga ni ongko bai malanya ni hinai administrator bai malanya ni hinai ang nasingai tongmani ta hingangke SCM office abo nasingi tongmani ta hingangke nasingi tongmani khoroksa ara jaka samung khlaini bosawo angno te khoroksa sarbai malai rogano hanai hingke lakili ang bobai thangai malai thangangke bobo sinewi thanga ano o mahaitangke apuro no boano saiman kangangke bobano rekha nang o borobai malai di nang joto data mannai o mahai hinai ta hingke boni borekha ang panchayat thanga director panchayat ongko gurkha bosti o thanga ta hingke thangainya afro hingangke ang sini sar debananda riang bo afro bini posting ara sakabo ang bobai malai kha angke boano jotono accurate data roya koine hamoni porekhe se ani thesis teng mani hingke thesis paimani le ang asuk somoi nasa nangliya oma haita thesis paiman la asuk somoi nangliya just 7 months oma hairongni bisingo no paikha asuk bonangya hingke o sinyani rokla asuk kothin ya je tabo ora jaga sijak ani chapter hingangke 6 chapter tongo Okay. ani thesis o 6 chapter tongo obahaita hingka Sister, amor ke nung jori main kika nin thesis nung to tui phayu ba kisa phonok di sini aw nai tang nai rong na. Man thesis basa raja bai side man maya obo ke basa hard work karo tong. Bujate buji nai jata. obo ke ani thesis ora jaga o 6 chapter tongo obahaita Basa pages aro sister. 300 plus Basa karo samung tong he da. hingangke omo ekdinir kam ya omo Abo haita nang. ekdin duidinir kam ya omo haita hingangke aro jaga o 300 plus page tongo ang amsuk 6 angko o 6 chapter o complete khlaigya obo haita hingangke o complete khlaigya ni sakangko bo ang tebo thankful dara khorok sanang belai thankful ang bobai mabo malaya kho haipuna ang te khoroksa dara ni bisingte ang bobai sini laikha omo haita only context simi se khai dongko kokrok simi salayo omo haita hingke ang bono bo belai thankful tangi hingangke lastly wo ang kisa buji yangai thangka ngai kheba ani guide je samani ang abo ruwi ma yangai tongkha omo haita hingangke tabo thesis ni tei sanani thangka hingangke je borong no sengui mania mane omoni tei saimanani nango omo haita kisale saimanani nango ngeke complete khlaijak page complete khlaijak omo hai ngani nango angka ang abo hai borok nai to goi tongmani somoi Okay. ke ang dara khoroksa bai kok salakya ngaka bo sawo nang bo bai kok saimanana bo khebini dol ama hin sawta gang bo Mana kok Tripura salakya borong ta. i bo Tripura ni borok no ang kisa bumung No ang issue, no sai issue. risi wana ungko ta bo khe Dr. Ronald ta ngke dara no rongo ang khe to ngke dara Ronald bo ano belai help khai hoka bini office tong phano se bo ano ungko bo even horogo phano ang bono call khai brum no bo bini kam no kam hanya wone bo ano onek help khai as the last moment after ang as submit khlanya ni nang tongo ngaka ani chapter 2 ni bagai kisa issue ngai tongo afro ama haitangka geographical figure rok ang kisa saimia ngai ngai angke tai
gabangma issues tongmani bagai ang bobai kokrok ma salaya hingke bo ano belai help khaikya ang belai ke thankful dara nang jodi se obo nai jong ka ang no belai ke malai ni musungo te ang nang mai ma bo malai ni bagai chai to gui tongo hingke nang ano ani thesis o help khaimani bagai belai ke hambai dara no hingke obo haike ang bobai ungko kokrok salai ne bo ano o thesis pai rekha omo haita ngake till bo ana 6 chapter jora bo check khaikya ani thesis no bo check khaikya like ese ko guide ching su bo angbono ese ko guide thaike mana har kata because ang jefru bujia ngi tongkha ang afrun bono call khainai ngaka bo ana joton clear khairi ro oma haita ke clear khairo mani bagai ang belaike bono thankful oma haita nke o thesis pai mani ngake je last o ngake je last pai thako ngke daronal kri ngke ang omno asa kaham khaine o thesis no tabo oba asa ka nai tho khaine oro jaga o je samung khlai jak mani obo pairi mangla khamu oba haida Bele khana to tar mane buji uje kaisa PhD khaina ni kamo borong ni help nango dara amtuinyo only khorok ni omti haibaya motivation nango do dara motivation bo nango plus sin bisingo to kari resource boro kari yes ama haida inke amuni bagai kabang mas haima nai borok ganke oro omti haike o je filo samung khai pai nai borok bai rok contact rok tong khang ganke borok bai rok nang tebo ungko khai ganke saimanu oma haida tebo buji ui manu oma haida bele khana to sister gang tau Bilpaksa boring fan kana sang belai kisa deep unglai cha kisa alkate sing siban sister ngemne tam rok khanya nang hamjak ma nin hobbies rok bahai ro ang hobbies hangangke ang books rok panya ni belai hamjako agini simi phano ang ani nogo tabo kaisa library chikon sa tongo buskango ani roomo hangangke amo 3 layer tongo 2 layer already pungkha amo haitangke tabo mano porina hamjako ang purini na hamjako amo haitangke amo ang pura boy rok mane tam sanai 5 days omo hairong ni bisingon ang kaisa nomba lok pai kiwo omo haita ngete kaisa hangkangke ang travel khaiburu ang boy kaisa jekaban ma pai nai omo haita ngke boy payo ang hamjogo mane porine ne hamjogo ang ahin tongpru pan ang poriwi tongnai ngke tabuk ngke kisa ut ang tasing samai since ani to ICT digitally omo haita ngke ta kha boy ro pori ang tongkha phone o poribu phone naija gota omo hai eng thangota ngke ta kha boy ro kisa paisa gerok ngui tongha to ko tongo ani ko tan siwan nangke ang abot le thang sanam sanga tabu sang 21st century tongi tong ba tabu katal sini kaisa tools phai kya AI hinai artificial intelligence engka artificial intelligence ni impact le feel la khai tong tabu ICT bo ICT wo AI ni tools ang tasing sama hai puila wono dara ang saka ICT rok no jodi se kaham khaine use khlai ka hangangke kaham khanyo thangnai haibona nang abono hamya khai use khai ke hamya no thangnai am haita the same thing AI bai bong te hainyo tabo angkisa sasinai ta college student robo kabangma AI tools tongo inke borok boy poriya tabo AI no sungui payo jotono depend khaita totally AI no totally depend khaikip ka omo haita mane tapung ni generation omo haita hinga ke sometimes borok answer pana nai tunga ni engkha jingke agi ang graduation khaipru rogo tabung no rogo graduation khaipru rogo hanga ka dara no boy no ma poriwo sing kabangma no print out rok ma khailayo haipana tabuk ke cherai rong ni yak rogo engya ke tak student ni yak rogo boy grei only phone inke amo hanga ke ang tabuk omo ang kisa ani guide ni kok sajinai ani guide ano bo print out na ya sak to sotongya bo phone rogo ang laptop rok tlangai thangnai ani je samung khlai mani je thesis ni samung khlai mani amorok bo laptop na ya angbono print out ma ranai totally print out ma ranai amo print out roman pore se bo ara se correction khlai nai oba haita angka amo kaisa asta good thing hani manuta gang obono tabuk sanani musungo tabuni je generation student rok no yaka college student rok je tabuk poriwi tongnai rok use ta khaidi AI use khaimano but totally dependent ta undi ama haita tangai hingang ke dependent engkhang ke nang jotono boramang sengka hanga ke nang katam khaisi nai ke nang asa gawang ke truly knowledge maya ango ama haita angka amba ke nang pori mani je paper pori ma hai AI yo maya asa sometimes AI bo chalak ro sago salak in a sense like mane totally really ata errors ro potongo oba haita angka ama hai rok ngake belai kirima singsa taman lang ang wan so system no sama sin human mind sin human brain ta powerful AI inside
Gazuri sang AI no depend khai tong kha sang no content khai tong. Apuro Sin hingga ke imagination nini bo ama haita angke khasok tabo tong. o je sung use klayani nai mani amo no ponjono cut off khai kim nai tangai hingga ke nang jotono se bono mang se depend khai tong gangke ama haita hingke nang sa saimi ang nai ni bisingo tamo tong oba haita nang tamo khlai man abo nang sa saimi ang thangnai AI no mang use khlai tong khangke oba haita so khai mano AI use khai mano haipano totally dependent mani ngangka omoke ang saya no sanai omo haita Belai kha tong ka ang tes le ro ite ka sang jon si sa nang to ta ka sa university of nong phrang ngi tong. Ga darai bu de ke sang ma chong ta nang as a lecturer assistant ang professor ese assistant professor nang samung khai tong. Ga bu de sin ke sai khana re borok khai tong tam rok khai tong. dara ang ketabo Dama-Dipa International Buddhist University wa ang klai tongo abo klai mene ang last year on join khaikya ani award to ang this year ose ungo engke award to ang this year ni August ungo obahit August ya sorry ungo ose October ose 23rd October ta hanggang August hanggang amo kaisa kisi sasa link dong udo dara August baita hanggang ang amo ulote kisi sasa bari hasiwa na ang hanggang ang tabo Dama-Dipa International Buddhist University wo klai dong amo ang last year no join kaya hanggang amo ang ani PhD summit kai kaya PhD summit klai mani hanggang 5th August 2024 ro hanggang abo kai mani pore no ang asa ajugo ipotong liya nogo ang tasin sama haita ang kisa nogrogo tong nogo sheleru ang samurong mang kisa kai tong zo oma haita ge amuni bagai ang try kai tong mani zora no ang koroksa sinizak borok bai no malaika ge bobai kok salaiman pore bo sawo bo khara kai tong go nungjon kai da oma haita haine casually singmanita ke ang wansuka bozaga wo nani singkata ang hanggang bosawo oma hai sagawo hanggang amuko sabrumo oba haita ke oke ang nanya yen henenya asuk bo mujung thaya puila wo oma haita hanggang ke ang to phaiman asuk babu balo ya kun ka ba just 2 months ko afro phaimani hanggang ke 2 months nga ke ang wansuka oke tam khai tong nai ba nogo bo ang sebu selarum kan ke ba join khaya ne henenya ani sibirok ang rohor kata mane university o rohor kata ke amoni pore ke borok like 1 week rok nang khana borok ano contact khai pinani nge borok ano call khai hoka nge call khai hormani apuru borok ano sawo nang interview ni bagai phai di khne ngai nge interview ni bagai ang thangka ongko bo October 24 last year rata October ang thangka oma haita hanggang ke ang November hanggang no join khaya last November hangke this November ba hangka ang 1 year complete ani service ama haing khata ar jagawo hangke amo actually International Buddhist University hinba no abo ya mane tam sanai kaham no abo chini borok ni bagai tangai hinga ke chini Tripura to chung asuk tabo university tak sanan thanga hangka chung just 3 si hini mano hingke amo tabo khuluk ma ba hinga ke 4 universities angkha om haita hingke tabo ara jakwa ayang ni borok ni bagai bo belai kaham no hini mano tam tam ni hinga ke ayang ni borok jodi sai Agartala rok phanya ni hinga ko belai ke par hini mano mane asa chalu no hini mano ate he diba hingke hasal hingke aboni bagai no o je chini je founder bo bini hingangke tote kun duita school bo tongo ara jaga o sung je khai tongmani ara jaga Dama-Dipa school ni bo tongo aba haita Dama-Dipa school han tongo hingke bini kaisa mong rong ni school bo tongo aba haita Bokatam Tripura ni borok no bo take jengke bono emne guruji hunuta aba haita hingke borok ama haike nubu hingka jeng bo jotono ama haike no bono address khlayo aba haita hingke bini kabangma tongo bini international rokni teibo link tongo hingke amte heke no bo bini khulugana amo to bono te he saiman ne bo ma haike bini motive tamo amo no to angje saiman mani tei hingke chini borok ni bagai no বিশেষ করে খাইনে ব আমনো ফুনুক মানি ওंखाना तांgai hinga ke university rok nango chini oro jaga obo only central university kaisa tongo Tripura university hinke amon pore ICFA university hinke te kaisa nga ke MBB university oba haike tongo hinke just 3 simisi hinga ongbai ke ta 4 hinga ke tabuk to ayang jaga wo puila wo hinga ke last year ro hinga ke 300 student tongo last year ro se amo to puila on campus ongko choli mani ama haita ke ama haike no tabuk truk tora na haima tongo tobo tor nai tangai hinga ke in next 10 years rok hinga ke omo
other university haino ngai thangnai like sini jagai thangnai ang ama hai ma tongo ta hingke tabo kaham no choliwi tongo hingke kaham no student ko phai tongo oma haita hingke aboni pore hingke jeng tongo ara jagao faculties robo kaham no tongo kabang no tongo oba hingke jeng like 70 plus rok faculties rok tongo ara jagao tabo oba haita hingke only academic ko oma haita hingke non academic to tongo no tongo administrative bo samung khlainai rok brok na ayang go bo tongo hingka sini academic ko hingka 70 plus oba hai rok faculties tongo oma haita akhe bele khatong thogo tai bele encouraging babo sini nai tongnai sarai sikla bari sikla ro bo srung thai tongo tamole जों sin society was specially जों o lekha poran te khawal layo haibano asa kujugo thaiya जों graduation khayo master khayo ga chakiri bo thangbai baksa ni baksa drop khayo income ni bagai ga tabo nang je khai tongo aba kai sanha kaisa bo sin borong ga lama haibo am dikhe bo जों success जों imano gang nono beleke puya to congratulations to sister hambai dara ga जों tesuk log riya boi amno tai ko ekta question sungsion katak sister nang ni je experience nang sama share khai kya hingga nang tabuk Tripura sin hasteo nang tam na nyamu songrom di nang da ICT nang porikha governance ni te ga nang tak sini Tripura ni je governance nang bomti improvement do na nyamu song okay improvement hangke administration to improvement choliwi tongo ngai tongo ang je pro feel survey khayo ofro ko ang mukha hangke tobo khe tini ora jaga obo brirok no kisa ongkor khangke belai ang sajaguta mane tam sanai administration no brirok runani ya but thangang ge jago omhaide administration no ang tabo kisa sasinai ani public administration porimen obono motives tongmani like ang ongko se thangnani muchungmani coaching khlainai ang kisa civil service rogosa ang join khainani muchungmani inke ama haini bagaisa ang public administration tebo deeply saimanani baga ang porimane obosi main hangke ama haita ang baga ang public administration choose khlaimani ta hangke tabo chini governance so nukha hangke ang tabo te kisa feel niti ang saunai feel o thangmani ang only bri khoroksa malayo ang only one mane je khaitongai administration no samung khlaitong only one brebe malai khata ta ke joto no chilarok mamang am haita ngangge chilarok to joto jaga no nogo joto jaga no to tongo haibano breini wo hanga ke jeng nanyen thanga ke administration rogo nanyen thanga ke other state tongo do dara other state hingka tongo haibano chini state o chini Tripura wo hanga ke onek kom no hni mano oba haita ngaka jodi sai brei rok phainai administration of work like hangke administration bo taisa improve ngana haima tongo tangai hinga ke bri rok ngangke ta kisa sensible one sumani bising roko bo ama hai ingjago ta ang yes chilaro bo tongo hai hempano bri rok bai bo baksa khaine samung khlai ga ngangke ta kisa improvement ideas alada ngana haima tongo ang obo haita tang hinga bri rok na ideas bai chilaro na ideas to miliwi maya like totally different jodi se mili khanganga to chelabai bri am hake snamja gla khamung puilani simino haya dipa ngake amuni bagai ideas nga hangangke jotoni oroni ngani nango both boy and girls ama haita ngangke o administration jori se cholina ni thanga hangangke tabo sini governance kono cholina thanga hangangke sing chini ICT tabo ang ICT ni dei kisa sanai ICT ni dei jodi se sanani thanga hangangke mostly chilarok no mamang angko tam sanai internet rok kaham khaine use khlaimani rok nuku obo haita ngaka bri rok ngaka asuk explore khlainani naya asuk tek se biata amsuk ongko yata mane je okay fine saiman kha kisi sa saiman kha omsuk bani engkha omo haita just asuk deeply naya ni naya omo haita haipano bri rok jodi sai saiman ka hangangke bo chawo omo haita hangangke tabo transparency kisa tongmani nango administration ongko khainani hingangke transparency kisa tongnani nango tangai hinga ka transparency tongkhangangke sing public robo saimanuta sing saiman naita public robo sing saimano like administration no boma haike samung choliwi tong boma haike bojaga o thangai sing sini samung no kaham khaine charoi manai oba hairok sing saiman naita debo boma haita bele khata sister nge sing tesselera wi yang no ta question sister nang sin nai tongai ro no nang ni bakhani kok kasante aw as a educator ang tabok sanai sing education khlai phagang gangke education just
chini bagai siniya ani bagai siniya omahaita nung tabu education khai phagya baksa hangang ke omte hei ingi thango like okay pai phagya batam tongba okay 응카 바이케바 바이케 아마이다 but angko보노 사나니 무슨 education khai phagya hangang ke nang just ni bagai sini hani wan sugya winyai ronani se try khainani nangnai obahaita tangai hingangke omono sanai learn grow and give omahaita inge nang jodi seni community wo phainai nang je srungi phaimane omono bo nang ri rakhangangke digital skill ngai community help ngai obahaita hangaka omono last hanganga ang sanan musungo education khlaine kaham khaine digitally ongko ongdi like kaham khaine abono kaham yawana yawine kaham digi watlang nani bagai obono chaitokdi tai kaham khaine grow ungdi oborata belek khatak te belek powerful yang te request khaine tabuk sin buri busar bagai nang bono kaisa bong bagai kaisa motivational kaisa kok kasadi aw dara brirong ni bagai hingangke ang obono sanani muchungo tam sanai brirok basically tam sanai tabuk family pressure ngodo like sometimes amahaita not sometimes ang nuibo tongo tabuk je phrangi tongmani wo phana angkha ingya khe onya jaga rok phana thangka ngangke bribe sarok ngangke omtirok bo sawo like even any students oba hairok phana baksa sawo amahaita ngangke amahai ngi thango family pressure kisa rajago like age ngi thanga hangangke kaijak nani rok belai sasago oba haita ngke amo hairok to onyo state rok hangangke to nang graduation fan sama khaya oba hairok ungo ngke to phana sine oro to asak amte ke ungya tobo khe jeng bribe sarong obono sawi mano nung je khlanya ni muchungmani obo khlaidi nung stable ungdi sakang nung je kono khlanya ni sakang ta nung kaijang na phana ungkha ungya khe nung settle phana ungna ni kha tobo khe nung financially stable ungdi sakang financially stable ungmani pore nung je muchungmani omoto nung khlaima bele je muchungmani in a sense not nung hamya digi o ya kaham digi o so that nono nugui nai bororok kaham manani bororok bkhaba janani bole omo haige khlai phakya haiham pano bini kuno attitude krei haipano bo parao phla phai nai no kaham khai nai no rui tongo omo haige amti haita ngangke tabuk bri besarok kabangma jagarok bo jeng nugui tongo tabuk omo haita kaham khai nai थांनानै मुचुंफोना थांया गांके पेरेंट्स रंग आं सानानि मुचुंगो स्टॉप ता खाइदि ब्रैरक परिनानि मुचुंगा हांके परिरेदि आं खामुनो सानाय परिरेदि गांके बरक जेसक थाङै मानसाक आमो थांदि रहरदि हाइबानो नों तो निनि बसानो नों साइमा बले ना दारा हाया दिबा निनि बसानो नों साइमानो बका हामदा खाइदं ना हामिया दा खाइदं गे बजरि साइ हामिया रक खाइदं खांगांके आमोनो के नों स्टॉप मा खाने बुदमा बुजंनाय बरक न काहाम खाइनाय अबो हाइदा गांके ओबनो सानानि मुचुंगो ब्रैरक न ग्रो खाइरनानि हिंगाके from within je borok je muchungai je buribe sapa nang khata tabo angpana ang to muchungui no ani parents ano kuno stop khlailia ge borni support tongo omoni bagai na ang to tabo omso jora phaikya ngake tabo tei onyorong no ba ang ono sanan muchungo family wobo stop khlaya winyai kuno argument khlaya wiye borok je muchungmani nung to saimani tongo hungang ke ba nung rohordi to bokhe nung kisa nai tongkhang ke ngi thango oma haida belek khatok last question tak Asmita no baik sing define kene who is Asmita ngan tamni sanai hangke Asmita belaki simple berai mane middle class ni berai hangke chegai ni mano hangke amo haike sanani thanga hangke ang je srengmani ang obo bunyoranai awani sai extra ba ang ranai obo haita hangke ang tabo om haike saimano ang belaike bororong no motivate khlainani om hairok ang belaike muchungo om haita hangke tabo kabangma jagaroko thanga hangga rokobo ang buibe malai tha hangga rokobo ang kebuno phano ongko khayawi phaya ang kisi sabono kok sawi ma phaine omhaita so it's more like I'm giving more to people omhaita ang borong importance ro ohaita belaike omhaita belek khatok ke sister no ang best wishes tongai nang tebo sini Tiprasa juk rong inspire khaidi sin society no inspire khaidi bari busabo tam khaiman mayabo nang phunogi rekha ge bui inspire thang abo nani tinin podcast episode ni jena har mungbo nge no hainai congratulations nge phayam bagi beleke hambai belai hambai daga nang ano ringmani bagai hambai hambai
nongno paifle hambai norok sino powerful episodes bai kerengmani bagai tai norok paithak jora naimani bagai ang poito khlai norok tin episodes naimani yakulo norok motivated feel khai kana hanai engka ang abai keno nongno kok kachat finai ang phaini hati barogobo abo haino kaham topic no tui je topic rok cherche ge amte hek topic rok tui sangkok salai nei hanai engka nongno thangte kok no sanai let's listen learn and grow together hambai